twamaze kubona amashusho turareba ko niyo cange nagwa ari ariko mu mboni yanje ni 50-50 da kose coach ninde mwe babanye kare ariko Rayon Sport batsinze n'ubundi ubona mu kibuga. Sorry. Tangire. Okay. Coach, murangije umukino mwakinaga n'Amagaju. Muratsinze igitego kimwe ku busa. Ni umukino wabagendekeye gute cyane ko babonye ikarita itukura hakiri kare, iminota yakurikiyeho mwakoze iki, mwahinduye iki kugira ngo mubone intsinzi? Nkuko nabivuze match ishize, Magaju nabwo ari ekipe yoroshe. Mwabonye no narayibone mu mukino ushize igihe yarimo gukina, nabonye ko bafite abakinyi bafite ishaka, nanje nicyo nashizemo abakinyi ishaka. Mu gihe babonye ikarata y'umutuku, nababwiye ni tugomba kuzamura imipira yo gutera imbere, tugomba posting imipira yo tubone amahirwe yo gutsinda. Yes coach, ni umukino wawe wa kabiri nka utari mu coach, amanota 6-6, ubona ari iki cyahindutse ugereranyije n'imikino ya mbere n'umutoza wagiye? Nkuko nabivuze ubushize, buri coach afite uko atoza equipe. Jewe mu butozi bwanje nkunda possession de ballon, kandi imikinire yanje yose si nkunda gukina uko kuzamura imipira kwijana vuba imbere, ahubwo twijana vuba duteye amapasi tugashika ningoga kwizamu no gushira cyane kuba abakinyi ubwidegemvye bwo gukina mu mutwe, bakidegemvya bakamenya yuko bagomba gutsinda kubera bakinira ekipe nkuru. Ni ekipe nkuru, Rayon Sport ifite izina, bagomba gukina ku izina rya Rayon Sport. Coach, ikindi kibazo abakinyi Coach, abafana twatemo turaganira hariya ntabwo bishimye, ikipe y'abakinnyi 10 baramubatama hakiri kare cyane, mukamwishyura igitego kimwe ku busa. Nabona ko hari ibindi byinshi bamwe mwatanze mu kibuga. Na mukino woroshe, ari ekipe ikina 10 igatsinda ekipe iri 11. Ivyo by'abafana n'abafana bavuze ko ari abafana muri mu mukino mu kibuga n'ibindi bintu. Mutoza, abakunzi ba Rayon Sport bamaze igihe kinini batabona forma. Iyi Messi iyo batekereza ko yakagombye kuba yaragize, kwizere forma y'byari. Bivana n'umuganga. Jewe ubu yatangiye we na Asumani nyene batangiye gukora ku mupira kubera imitoreze ndimo gukora, ndabashinga nk'aba pivot badakora contact n'abandi ariko bagakora ku mupira, tupostinga umupira bobo babiri bakaba aba pivot vuba. Petete n'umuganga, ibyo ndivyo muganga, ariko batangiye gukina n'abandi. Ikibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma rero ndikubaze, twabonye abakinnyi babiri utakoresheje ku mukino ushize wa Rutsiro, Adama Bagorwa ndetse na Sinji za Sport. Niki wababonyemo wahisemo kubifashisha muri uyu munsi? Cyane Jesus nabonye n'umukinyi ashobora kubera iyindi ekipe yari yakinye iri 10. Nabonye ko Jesus we akinira imbere cyane kuruta Prince, afite na technique, bararutana. Uraba bivana n'imikino na Adama Bakayoko. Ubushize navuze ko na Tony so mukinyi mubi, ariko uraba n'aba ingene basimburana abanyamahanga, nicyo cyabaye. Coach, nakoze cyane. Ani ibintu sobanuye iki nyuma ko ndaka kose coach, ninde mwe babanye kare y'umutuku ariko Rayon Sport batsinze n'ubundi ubona mu kirwana. Ani ibintu sobanuye iki nyuma ko ndaka y'umutuku
nicyo abakinnyi bakora ko bakomeje guhatana. Bon, nahinduye systeme igihe twabonye carton rouge naciye mpindura tukina 4-4-1 nafashe nani nimero 6. Twamaze kubona amashusho turareba ko niyo cange nagwa ariyo, ariko mu mboni yanje ni 50-50. Yeah. Kose coach, ninde mwema abagikate y'umutuku ariko Rayon Sport batsinze n'ubundi ubona mu kirwana, ni ibintu bisobanuye iki nyuma ko ndira karita y'umutuku nicyo abakinnyi bakora ko bakomeje guhatana. Bon, nahinduye systeme igihe twabonye carton rouge naciye mpindura tukina 4-4-1 nafashe nani nimero 6 Innocent mushira ku nimero 2, hanyuma mfata nimero 10 ndamumanura hagati, hanyuma bajya bo ku ruhande 7 na 11 mbabwira bafunge hagati de façon que tuba obligé Rayon Sport gushira upera ku ruhande tugakora pressing ku ruhande, kandi nabonye nka 80% abakinnyi banje babishize mu bikorwa. Ni ibintu byo kubashimira. Coach, rutahizamu wawe n'imibona ebyiri amaze iminsi akina ariko uyu munsi ntabwo yarahari, ikibazo yongera aragwaye. Ok, merci.